Tuje kandi nkwifurije ikaze, nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije guhirwa mu byo urimo byose. Iyi ni Reyo yawe, tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayonsports, ari naho dukomeje kugenda twibanda. Ikipe ya Rayonsports ikomeje kugenda yiharira isoko hano mu Rwanda, abakinnyi bakomeje kugenda baza kuri ubu ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove. Imyitozo yo ikaba irangiye ya mu gitondo, kandi hakaba harimo abakinnyi bashyashya mu igeragezwa. Umusore waturutse muri Mukura Victory Sport, uwo niwe nkuzaniye, ndetse n'undi warayivuye muri Bukavu Dawa. Umutoza wungirije wamaze kugera muri Rayonsports, ibyo byose ndabikuzaniye. Kanda like, ukande subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5. Kandi mukunzi wa Rayonsports, nimba uri umukunzi wayo koko by'ukuri, ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8, ubundi ugende utera inkunga igikundiro yawe Murera isaro ry'Inyanza. Isaro ry'Inyanza ryongeye kugenda ryibwira abakunzi bayo ubururu bwacu, agaciro kacu. Iyo niyo ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 ibihumbi 8, ubundi ukagira nawe icyo ukora kugira ngo ubururu bwacu buhabwe agaciro. Ku munsi wa mbere waha abakunzi b'ikipe ya Rayonsports bakanze aka kanyenyeri ku bururu bwacu, hakaba harabonetse miliyoni 5 n'ibihumbi 500. Ikipe ya Rayonsports ikaba yamaze kugenda ihitamo kujya ibabwira amafaranga ya buri munsi uko yagiye yinjira. Kandi nkwibutse ko wowe uri muri diaspora ukunda Rayonsports, hashyizweho nimero y'abakunzi b'ikipe ya Rayonsports, ni nimero ya 0788. Iyo nimero ndasoza nyigushyiramo hano mu kiganiro cyacu kugira ngo utere inkunga ikipe yawe ya Rayonsports ukunda kandi ikipe yawe wihebeye. Ni Murera isaro ry'Inyanza. Imyitozo yo ikaba irangiye hano ku kibuga mu Nzove, ni ku kibuga hariya kuri stade ya Skol Rayonsports aho ikorera imyitozo. Ikaba birangiye imyitozo isubitswe, baza kongera gusubira mu myitozo nimugoroba. Ya nimero y'abakunzi b'ikipe ya Rayonsports bari muri diaspora ni 0788 28 63 89. Ndongera nyigusubiriremo ni 0788 28 63 89. Iyo ni Reyo yacu, ubururu bwacu, agaciro kacu. Ushaka gutera inkunga Murera uri mu mahanga mu ntara ya 6 muri diaspora, ku bari mu Rwanda bo ni akanyenyeri 2 ibihumbi 8 urwego, ugakurikiza amabwiriza nk'uko dusanzwe tuzi. Kohereza amafaranga kuri Momo Pay ni kode, ntaho bari bugukate, kereka abari muri diaspora bo bari bukoreshe iriya nimero ya 0788 iherwa n'9. Kanda like, ukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana hano kuri Reyo yawe, Reyo yanje. Ni Murera isaro ry'Inyanza, gikundiro, igikaka, igikano cy'imfizi yongeye kwibwira abatanazi, aho yakoze signing zigaragara kandi ziryoshye. Aho ku munsi w'ejo umusore w'umukongomani amaze kugenda ashyira umukono ku masezerano. Uyu rutahizamu watsinze ibitego bye 10 hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yakinaga muri DZMP. Uyu mugabo akaba yaratsinze ibitego 10 muri shampiyona y'uyu mwaka, mu gihe shampiyona y'umwaka washize naho yari yaratsinze ibitego 10. Urumva ni umukinnyi w'ibitego. Uyu mugabo Shadrack Bingo akaba yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Rayonsports. Rayonsports kandi ikomeje ibiganiro n'umusore Aimable Ntarindwa
guturuka muri Mukura Victory Sport, dore ko uyu Aimable Ntarindwa agomba kugenda atera gatandatu y'ikipe ya Rayonsports. Ni gatandatu muri Rayonsports isanzwe ikinwaho n'umugabo Kanamugire Roger ndetse na Sulaiman Dafe n'uyu musore Olivier Sefu bakunze kwita Kamba na Roho ndetse na Sulaiman Dafe. Ubu bagabo ari Niyonzima Olivier Sefu ndetse na Sulaiman Dafe bakaba batazakomezanya n'ikipe ya Rayonsports, hakaba ari Kanamugire usigaye mu ikipe ya Rayonsports. Kandi ikipe ya Rayonsports igomba kugenda yubaka hagati hakomeye, dore ko iyi kipe igomba kubaka ikipe izasohoka muri CAF Confederation. Ni ikipe ya Rayonsports ikomeje kugenda yiyubaka rero ishaka guhatana, dore ko yamaze kuba isinyisha n'umutoza wungirije. Uyu mutoza w'umurundi, uyu mugabo akaba yarajyanye ikipe ya Vitaro muri CAF Confederation ndetse na Champions League. Ni umugabo w'ibigwi, ni umugabo usanzwe amenyereye. Mu gihe yatozaga ikipe ya Vitaro ho yatozaga ari umutoza mukuru, mu kubwo kuza muri Rayonsports akaba aje kungiriza Afahame ya Rotifi. Ku munsi w'ejo kandi nibwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bwagiye bushyira ibintu ahagaragara nyuma yo kugenda busanga umutoza Retifi Azizi yaraje adafite lisasi ya CAF. Bwagiye bumusezerera ko uyu mugabo batakeneye kongera kumubona ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove. Ni umugabo kuva yaza ikipe ya Rayonsports itarigeze imuha amasezerano, dore ko ikipe yavuga ko izaha amasezerano umutoza ufite lisasi ya CAF. Kubw'iyo mpamvu bakaba banyarukiye mu Burundi bakazana uyu mugabo Haruna. Uyu mugabo Haruna akaba aje kungiriza Afahame ya Rotifi kugira ngo bajyane ikipe ya Rayonsports muri CAF Confederation. Kandi ikipe ya Rayonsports ikaba irangije imyitozo yakira n'umutoza wongerera ingufu abakinnyi, akaba ari Ayabonga Rebeta warumaze igihe ari hariya muri South Africa, aho yari yaragize ibyago byo kubura mama we umubyara. kandi dukomeze kugenda tumwihanganisha. Bakunzi b'ikipe ya Rayonsports murarikiwe kugenda mwiyandikisha mukanze akanyenyeri 702 kugira ngo mube abanyamuryango b'ikipe ya Rayonsports. Iyo ukanze akanyenyeri 702 ukurikiza amabwiriza, ubundi gikundiro yacu ikagenda idutetesha. Binyujijwe ku muyobozi w'urwego rw'ikirenga Paul Muvunyi yagize ati ikipe ya Rayonsports twasanze ifite abakinnyi 35, none turabona nta numwe wabonamo wo guhatana. Ikipe ya APRFC yadutwaye igikombe kubera ko iyaturushaga, ntabwo iyi kipe twari dufite yari guhangana na APR. Aho yageze ni ikibazo cya komite ndetse n'aba bagabo b'abakunzi b'ikipe ya Rayonsports bahagurukiye rimwe kugira ngo ibone n'umwanya yayarangirijeho. Kubw'iyo mpamvu abakinnyi 35 kuri ubu hakaba ikipe ya Rayonsports igomba kuba igizwe n'abakinnyi 26. Ku ikubitiro haragenda Sulaiman Dafe, haragenda Asana Inosa ndetse na Adurayi. Abo ni bane bari basigaye mu ikipe ya Rayonsports nyuma yuko uyu mugabo Erenga Kanga nawe abwijwe gutizwa mu ikipe ya Rutsiro akagenda abitera agapira. Uyu Erenga Kanga nawe ashobora kugenda akurikira aba bagabo bene wabo, mu gihe ikipe ya Rayonsports yibazaga aho gushyira Omar Nyingi. Uyu mugabo Omar Nyingi akaba yamaze kubona ikipe hariya iwabo muri Senegal igomba kuba imugura mu ikipe ya Rayonsports. Amahirwe ya Rayonsports ntabwo ajya yiburira. Kanda like ukande subscribe kugira ngo tubane 5 kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho nahawe nahanjye ho kugira ngo dushyigikire Rayonsports. Reka tubashimire kandi tubifurize kugenda mugubwa neza, tubifurize guhaha mukaronka ibiganiro byacu byo